ibitego 2-2 ikipe ya Arsenal yari yakira ikipe ya Nottingham Forest n'umutoza Musha Ange nawe wari wageze mu ikipe ya Nottingham. Ibitego bya Zubimendi wari on fire kuri uyu mukino, yatsinze bya bitego byo muri Premier League yache bimwe byaba Gerard Bascorzi bayayature bakoroture bakundi batera ko na umupira bakawudeview kagaruka agahita busubizayo. Abantu yuka niba bika igitego checked yo tegeze gutsinda Arsenal biba cyagiye cya bine ya mipira igaruka agahita ishota. Yatsinze igitego cyiza pe. Igitego cya kabiri igitego cy'ukwezi kizaza no mu byiza by'umwaka. Jokoles ku minota 46 yatsinze igitego cya kabiri. Hanyuma ku minota 79 Zubimendi atsinda igitego cya gatatu. Ikipe ya Arsenal mu byukuri nayo isoka muri weekend ber ibonye amanota 3 ko yari itegereje biza kuva kwa Liverpool. Yego byarashimisha cyane kubera ko abakinnyi bashya yaguze bitwaye neza, yaba Zubimendi yaba Victor Gyökeres, ariko kandi abantu banakunze performance y'umusore Noni Madueke bongeye kwibuka uburyo ari gushakwa n'ikipe Arsenal. Abafana benshi ba Arsenal batifuzaga ko ava mu ikipe ya Chelsea, rwose bakora n'amakampeni agiye atandukanye bavuga ko Noni Madueke nta kintu yabaje gufasha ikipe ya Arsenal, ariko ngira ngo babonye akamaro ke igihe Bukayo adahari. Urabona ko nta muntu wigeze yibuka ko Bukayo adahari kubera ko yazibye neza icyuho cye uruhande rw'iburyo imbere ku moso ye. Abana ba Chelsea barimo bavuga ati ngo tutanga Madueke ukina kuri ukajya kugura Gittens. Bose ntabwo yitwaye neza cyane, yagaragaje ko azatanga umusaruro. Ubundi Arsenal itekereza ko igihe Bukayo azaba hari bafite Madueke bafite na Eze, uwo murongo w'inyuma batatu bari inyuma y'umwataka baba arabongereza bano basore babirabura. Urabona ko ari Arsenal mu byukuri batsinze bakonvenka cyane, ikipe bayirusha. Bari bagize ikibazo cyangwa se abafana bari bagize ubwoba igihe batsinwaga n'ikipe ya Liverpool bavuga bateye Arsenal banza n'ubundi bigiye kongera bikaba nk'ibyasize ishize, ariko kugaruka bavuye mu nsinzwe ya Liverpool bagahita batsinda ibitego mu byukuri banakonvenka, biragaragaza ko Arsenal nayo iracyari ku gikombe. Performance z'abakinnyi bashya ni byiza cyane, ubwo igihe barekipe ba Bukayo haje na Bakaye Havertz n'ubundi imbaraga zaba zigihari ku mutoza Mikel Arteta. Tunonga dutatu kuri Arsenal waruvuze kuri Noni Madueke. Abafana benshi nabonye baratangiye kuvuga bati utubabare ntitwari tuzi ko ari ukunguka ukina rwose. Muri match yaganye duel 9 abasha kure mu buryo butanu, chances created, atera cross 14, adribra abakinnyi cyangwa cenga abakinnyi intrenye bikunda kwa kundi ubu twaye umuntu kabisa ukumucenga ukamukubura nyine ukigizayo umuntu ukatwara umupira. Biragaragara yuko we na Victor waje gutsinda igitego na Zubimendi abo bose ni abakinnyi bashya. Recruitment Arsenal yakoze uyu mwaka ndetse na Eze ziratanga umusaruro kubera ko byibura ubu noneho ntago ikiri Bukayo Saka team, ntago ikiri ngo havamo umwe twashira. Byibura ikintu Arteta yongeremo gikomere naryo banga Pepe ajya kubitisha amakipe mu myaka yashize, kuvuga ngo ngira abakinnyi bataruta n'urwego hahandi umwe nagenda umusimbura agomba ko ari ku rwego rwiza tukaba twahatana. Nicyo kiri kuba ubu ngubu ikizere Arsenal abafana bawe bagera cyo kuzatwara ibikombe ntigishingiye gusa kukugira navuga ngo equipe navuga ngo wenda nziza ya 11 kinubakiye ku bisubizo biri kuri bench, kuko ngubu Arsenal ifite umukinnyi nka Martinelli wari umuregira starter wabaye umusimbura. Saliba yaragiye ariko umusore Muskela abantu bose baravuze bati uyu mwana n'umuhanga cyane. Icyo bifasha iki rero, iyo ugarutse ugarukana ubwoba bwo gukora cyane. Kwa tuyu mukinnyi no mukinnyi ukomeye, ntago ari umukinnyi w'umuswa nakwicaza uko niboneye. Arundi utarabona umwanya witwa Pierrot Hincapie akina na William Pako muri defense y'ikipe y'igihugu ya Equateur. Defense y'ikipe y'igihugu ya Equateur muri qualification za Mondial muri Amerika Latine imikino 18 bamaze gutsindwa ibitego 5 gusa bacyana za Argentina na za Brazil. Bikavuga iki rero, uko rero imyitozo irushaho kuremera cyane kaka abakinnyi bose bakaniye kumutoza nibyo byishimo bya mbere. No kuvuga ngo byarutukarwara umutwe ibyo bita headache wo gushaka 11 muri 22 beza kuruta kurwara umutwe wibaza ngo none ahanganda ko Bukayo yagiye. Ubu kuri Arteta niwe muntu uryohewe kubibona byose bimeze neza birimo birahatana mu myitozo. Ikipe yabanje yarimo Declan Rice yari ikipe yarimo Declan Rice. Aho nakumenyesha ko Declan yari akitanze imipira 3 muri match ebyiri muri equipe nationale. You understand?
ariko aravuga ati harundi wakoze neza cyane nanone muri Espagne ariyo Mikel Merino watsinze hat-trick amuri wadinga kujya mu kibuga. Tekereza iyo ni bato nyine hagati yabo. Declan Merino Eze Odegaard uruhande rwa Martinelli na Noni Madueke Piero Hincapié na Gabriel Magalhaes cyane. Kandi ubwo Karafiori nawe nta mwanya afite na n'uyu mutora witwa Benjamin White afite umwanya. So urumva ibyo ngibyo ni byiza kuresa ikintu cyo kwishimira Amerika te Paris Amerika afite za Champions League arategereje kwishimira rutayizamu wabo turatuntu abanyarwanda bajya bakoresha akajambo ngo ni ugutsinda ngo udupira ducaracara wajya ngo tubakwiza imbere y'izamu byibura afite ikirenge cyiza cyo ko Arsenal ni ikipe igeze imipira myinshi muri box ko kuntu ikina nyine offensively attack izamu kwegera cyane iyo ufite umuntu ushaka ko ari mwiza muri box bare twita aba box poacher birahagije yuko wakwizera ko azakora ibitego byinshi. Ibitego ni iki mu mupira? Ibitego ntago bisobanuye ko utari gutsinda match. Ibitego bisobanuye yuko urema igitinyi. Buriya ni ryo banga. Buriya kunyagira 3-4 bitanga message kuri next opponent akinana ubwoba kwera ko uri guflyinga yirinda kuzamuka. Wabonye nk'akantu Barca koza turaza kwigeraho yanganyije match ariko kuko yari ikeneye gutanga message ko ari nzima yahise itsinda bitandatu. Turaza kwigeraho ndagira ngo batangaza imvune ya Odegaard ko yavuye mu kibuga urura rutubwira ubona ko rutarakira baraza kuvuga ririye wenda ashaka kumara kuko baravuga ko bakamuritse bakamuvura neza urutugu aho kugira ngo akomeze gukina bamufurusa cyane ko ari n'abakinnyi bahakina ari ba Nwaneri na wenda n'igihe bazabagarukiye bose na Eze yahakina kibazo gihari. Ndashaka kubirukansa kugira ngo iminota 10 tuyikore i Burayi. Ikipe ya Liverpool imikino 4 intsinzi enye igitego cyaje ku munota wa 95 ubwo ni kunyongera yo ku munota wa 5 kuri penalty gitsinzwe na Mohamed Salah. Navuga ngo ni pressure bashyizeho ikipe ya Burnley wabonaga ko baryamye cyane mu izamu. Iyi kipe yatsinze ahubwo icyo nshaka kubaza ni ikingiki ikipe ya Liverpool uyubaye umukino wa kane nyine n'ubundi muri imikino ya championnat ibona intsinzi mu minota nyuma. Ikipe ya Bournemouth bayiboneye intsinzi ku munota 88, Newcastle hari ku munota w'ijana, Arsenal hari ku munota 83, Burnley ubaye minota 95. Reagan iyi ni message kuri ba adversaire ku ikipe ya Liverpool uburyo yiteguye umwaka w'imikino ko bagushyiraho imbaraga kugeza umukino umusifuza asifuye. Harimo tuntu tubiri. Akantu ka mbere ntabwo ari byiza ku bafana ba Liverpool. Hari umuntu uvuga ngo ni sinye yo gutwara igikombe. Icyo ni ikinyoma. Umukino mwiza n'umukino watsinze ukoroheye ukanatsinda match nyinshi uzikiringa kare kuko siko buri gihe uzagera chance zo kubona nyine ubwo buryo bwa penalty nk'iriya yakozwe ni mugoroba byari byanze. Icyo ni cyane yo mutokerega ya Leslie Rugaju. Icya kabiri ibyo wabikora kuri Banere Samir ariko sinzi ko wabikora kuri club nkuru zifite abakinnyi nyine bafite maturity ntiyapfa kugwira chance. Ibyo rero iyo ni ingingo ya mbere. Yego ni byiza bari gutsinda ariko hakwiye gushaka uburyo batsinda kare kandi byinshi. None icya kabiri kitera biriya bintu ni iki ngiki. Liverpool baracyari nko kwigira muri iyi mikino maybe nibifata bazatsinda cyane. Why? Uyu mutoza wa Liverpool umwaka ushize yaretse ikipe isa nigumye muri modo yari yaratojwe na Jurgen Klopp yo kuba mo direct kukureka ukayataka yarekipera igahitiransa baro ndende passe nkeya 2-3 enye 5 se bakagera kwizamu bakagutsinda. This time yaravuze ngo arashaka gukora icyo bita guprioritiza icyitwa control over chaos. Control ni iki mu mupira? Arashaka ko ikipe ya Liverpool ikina igapossessinga igakontrola hagati ikagutsinda yagejeje baro kwizamu. Ibyo urabibonera hehe Rigoga. Niyo mpamvu afata Dominic Szoboszlai akamubanza kuri kabiri. Ubundi ni umumediateur kugira ngo nafata umupira ahita yongera mu bakinnyi bo hagati ahasange umusore Gravenberch babaye 2 ubwo na Szoboszlai ahasange McAllister babaye 3 ahasange Florian Wirtz babaye 4 agira mediateur 4 kuko abandi bakunze gukinisha mediateur 3 ningira mediateur benshi hagati kandi bose baba bola biyamini yawe. Uyu mwana wakinnye muri Ajax Gravenberch azi gukina umupira n'ibirenge yateye umupira mwiza cyane yakinnye neza cyane. McAllister twese tuzi ubushobozi bwe box to box mwiza na n'ikirenge n'umunya Argentina arasunika ukabibona na Szoboszlai na Wirtz bose n'abakinnyi biyaminiye. Ibyo yabitekereje ryari? Yatekereje guhindura kuko wane no muhorandi bose bakunda gukina umupira nyine mwiza wo hasi bagutegeka umukino
icya kabiri Paris Saint-Germain mukuramo muri Champions League yaravuze ngo yaturushije gukontorora hagati icyo bita territorial dominion hagati twari weak abo bagize imbaraga hagati niyo mpamvu ubona yuko shaka kubakira Liverpool ye hagati ipossessinga itindana umupira kuko rero bakiri kubyiga kubitsindiramo biracyari kubagora ntibirakundira Salah kwibona neza ikintu cyambere akina kuruta ibindi byose no guhagarara ni positioning uratanga pass urazihererekanya ariko ntibari buvaho bari niyo mpamvu ubona Bane Scott Parker yabwiye ngo mwe mwikorere mid block na low block mukore block ebyiri zikomeye inyuma no hagati gupfumura izo block byabagoraga niyo mpamvu Subosra yashoteraga kure impira ikajya inyuma ariko nyine iyo bataza kubona penalty n'ubundi byari kurangira kuri kubera ko ntabwo bari bagirana babakinnyi Dijar ya KDB ushobora gutanga icyo bita pass idatekerezwa ko Liverpool irashaka kubaka ariko ikubaka ibintu biri gusomeka barakina bagapasanya ukamenya ngo bagiye kwidekara kwa Kodi ku ruhande cyangwa Mohamed Salah ku ruhande abakinnyi bagahita bikorera rinye neza wahindura cross bakayiclearing cyagaride Dubravika akawufata haracyari makantu ko kunoza ese ko dushaka gukina gutya ariko ubitsinda ute ese one looking defense ya adversary yagufunze gute ni nk'utwo tuntu tubiri ariko icyo ndashidikanyaho Liverpool ifite ikipe nziza ikipe ya Liverpool ifite ikipe nziza abo bose bakinye rero amaso yacu twese ahita yerekeza Etihad Stadium ikipe ya Manchester City yari yakira ikipe ya Manchester United umukino waje kurangira Manchester City itsinze ikipe ya Manchester United ibitego bitatu kubusa igitego cya Phil Foden watsindaga igitego cye cya kabiri cya karindwi muri derby yi Manchester ari inyuma ya Haaland wagize 8 ndetse na Wayne Rooney na Sergio Aguero nawe watsinze 8 hanyuma bajya kuruka ari igitego kimwe kubusa binjiye ku minota 53 Haaland yamenashije ya defense ya batatu ikipe ya Manchester United kuko nyuma y'akazi gakomeye kakozwe na Doku mwibuka ko Doku nawe wanatanze assist y'igitego cya mbere Haaland atsinda igitego cya kabiri ariko na mbere uko gitsinda yari yagerageje ubundi buryo ku minota 68 n'ubundi Haaland atsinda igitego cya gatatu ku mupira yaramaze guhabwa na Silva mu by'ukuri ngiye reka mbabwize ukuri nabonye Manchester City yamenashije Manchester United by'umwihariko mu bwugarizi kuko Iber wabonaga Amolimi yashakaga gukina ariko Manchester City ikamureka ikajya gushaka igitego nabyo bavuze abantu benshi baravuga ngo mani impamvu itari kwitwara neza ngo birashoboka cyane muri kari systeme batatu ariko abenshi baravuga ko atari byo ikibazo ntabwo ari systeme ahubwo ikibazo nabo bagiye gukina abakinnyi bagiye gukina ngira ngo abantu babonye inshuro byibura umukinnyi wa Manchester City yabagarebana n'umuzamu Bayindiri izo nshuro wazibonye barindazi barebana nawe harandira igitego yahushije ari mwizamu kuki akomeza kwensista ngo bakine gutya hari abavuga ngo iriya systeme ibaho kuko yatwaye ibikombe ntago ari we wayivumbuye ahubwo se abakinnyi bayikina bakwitwara gute bahagarara gute badefanda gute iri tricky kuko ikintu cya mbere kikomplexes muri iriya system cyangwa muri iriya mipangire setup ya ba defenseurs batatu nuko itanga inshingano zirenze imwe ku bakinnyi ibyo rero byo ku multitasking cyangwa gukora ibintu birenze kimwe bitangira guteza desordre n'akavuyo kuko umuntu uzayakinnye amane babasa n'abari gutongana ngo bakaba yakoze ibindi ari kubera iki nuko mfite wenda kuvuga ngo ndi gukina umwanya ariko ngoma kuvura n'uyu ngo ndi umu wing and back ngo ndakina uruhande nataka ariko ngoma no kugaruka ku defend ngo ndi gukina muri accent ariko ngoma no guhenga ibintu muso gutanga support ngo ndi gukina iburyo ngo ariko ngoma no guhengama nkajya gukuvura umukinnyi yagiye icya kabiri nituza kuva muri defense turagaruka cyane ku kibazo kiri muri mediane ya Mani ubundi iriya system umwanya Bruno ahagararamo nka nimero 8 ntago ari hari akabaye Bruno yagasunitswe imbere agakina 10 bakaba ba double récupérateur babiri kugira ngo bakorere do defense agakinisha Igarite na Kazimiro cyane so turaza kubyinjiramo wenda turena ama loopholes basiga mu mpande ariko bareyo n'abafana ba AP isaha ya kabiri mubwirane muhamagara